tugeze mu makuru avugwa mu isi ya siporo twakira Nkuziza Emmanuel Ruvyanga ikaze. Akoze cyane GDS na Savera. Inkuru irimo kuvugwa cyane ni yuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryemeye ko noneho abakinnyi b'abanyamahanga bazajya bakina mu bagabo ariko mu cyiciro cya mbere mu gihe bari basanzwe ari batatu. Nibyo ishingiye ku bitekerezo byatanzwe n'abanyamuryango ba Ferwafa mu nama nyunguranabitekerezo yabaye ku 30 Nyakanga 2021 ndetse n'isesengura ryakozwe ku bijyanye n'umubare w'abanyamahanga bemerewe gukina mu marushanwa ategurwa na Ferwafa. Komite nyobozi ya Ferwafa yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Kanama 2021 yafashe imyanzuro ikurikira ingingo ya 55 mu mategeko agenga amarushanwa ya Ferwafa yavuguruwe hemezwa ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu bagabo yemerewe gushyira ku rupapuro rw'umukino byo bita fade match ndetse no mu kibuga abakinnyi b'abanyamahanga batanu aho kuba batatu nk'uko byari bisanzwe. Umukinnyi w'umunyamahanga wese winjiye mu gihugu waturutse hanze yacyo agomba kuba ateranyije imyaka 30 y'amavuko. Umukinnyi w'umunyamahanga uturuka hanze y'igihugu kandi akaba arengeje imyaka 30 kugira ngo yemererwe gukina mu marushanwa ategurwa na Ferwafa agomba kuba yarakiniye ikipe y'igihugu nkuru nibura imikino 3 iheruka. Ibijyanye n'imyaka y'abakinnyi b'abanyamahanga bivuzwe haruguru ntibireba abakinnyi basanzwe bakina mu Rwanda cyangwa abazinjira mu gihugu bakarenza imyaka 30 baramaze guhabwa ibyangombwa bibemerera gukina amarushanwa ategurwa na Ferwafa. Amakipe mu cyiciro cya mbere mu bagore yemerewe gukinisha abanyamahanga batatu, amakipe mu cyiciro cya kabiri mu bagabo yemerewe gukinisha nabo abanyamahanga batatu, amakipe mu cyiciro cya kabiri mu bagore ntabwo yemerewe gukinisha abanyamahanga. Komite nyobozi ya Ferwafa yanzuye kandi ko shampiyona y'icyiciro cya mbere Primus National League 2021-2022 izatangira tariki ya 16 Ukwakira 2021. Imyanzuro ijyanye n'igihe ibindi byiciro by'amarushanwa ategurwa na Ferwafa bizatangirira izafatwa mu minsi iri imbere. Tukiri umupira w'amaguru mu karere ka Musanze habarizwa ikipe yitwa Musanze Football Club. Ubuyobozi bw'iyi kipe bwamaze kwegura kuri iyi mirimo. Perezida w'ikipe ya Musanze Bwana Tuyishimire Placide aratubwira impamvu y'ubu bwegure. Ngira ngo twabyanditse mu rupapuro twandikira ubuyobozi bukuru bw'akarere tugiye gusezera ni ingingo nk'eshatu. Icya mbere ngira ngo nta mikoro yabaye makeya, tumanje kureba ingingo y'imari baduhaye akarere nk'umuterankunga mukuru twakoze imibare tureba ikenerwa dusanga amafaranga baduhaye adashobora kurangira shampiyona. Kandi twabiganiyeho n'umuyobozi yashinzwe imari mu karere tubwira ko njyanama y'amafaranga yatoye ko ntandi bashobora kongeraho. Dusanga rero gufata ayo mafaranga tukayakoresha dusanga aho tugiye kuyapfusha ubusa bishobora kurangira n'ubundi ntacyo bimaze kandi ugasanga n'ubundi ikipe iramanutse. Akaba ari Tuyishimire Placide perezida wayoboraga ikipe ya Musanze byinshi ni mu rugo rw'imikino ku munsi w'ejo. Tukiri umupira w'amaguru ikipe ya Rayon Sport iyi ngiyi ikaba iri mu bibazo byo kugura abakinnyi kabisa. Ubona yuko mu by'ukuri iyi kipe isa nkaho itarimo kumvikana n'ubuyuna n'abafana bayo bazindukiye ku cyicaro cy'iyi kipe hariya ku Kimihurura bari bagiye gukora ikireka tubumve. Turamwandikira turamusaba umwanya yanze kuduha, twamuhamagaye yanze kwitaba, twamuhamagaye inshuro eshatu. Murashaka kumubwira iki? Bo mu by'ukuri ikiri ku mutima wacu icyo twashaka kumubwira ni ukumubaza Rayon Sport uko tubona imeze nabi kandi tukabona nta kintu igeraho kizima kifatika bimeze gute. Ose twabaye academic pe natwe turakomeje niba atabishoboye bigende cyangwa batanadushaka bavuga ati iyi kipe twarayibambuye tubimenye biranangira. Ni ikipe y'abanyarwanda. Rayon Sport ntago ari igisirikare nk'uko yavuze cyangwa y'umuntu ku giti cye, ni ya rubanda nyamwinshi. Natubabarire rero kubera ko abakinnyi bose ese ko yishiye abagenda kuki utagenda we yabunaniwe kumwishyura kandi amafaranga ari twe tuyatanga tukemera tugakanda akanyenyeri tukemera tukishyura amafaranga kuri stade tutari bunajyeyo tukishyura amatike tukihiringa tukagira gute. Iyo ikintu kikunaniye urakireka. Icyambere kiza yaratubwiye ngo nta mafaranga azanye muri Rayon Sport ntayafite. Okay, nimba atayafite rero none se muri Rayon Sport nanjye nayiyobora. Nase waza muri Rayon Sport ngo nta kintu ufite ngo ntuzajya kuri stade ngo ntuzayiha amafaranga ngo nta kintu uzayimarira n'amafaranga dutanze ngo tugura abakinnyi nayo tukayoberwa irengero. Ibi ni ibiki kuko ntago twishimiye Rayon Sport yo ku mwanya wa 7, ntago twishimiye Rayon Sport imara imyaka 2 gutyo. Muvande tubyihorere.
akaba hari abafana b'ikipe ya Rayon Sport batishimiye uburyo ubuyobozi bw'iyi kipe barimo kugenda bitwara ugereranyije n'andi makipe baba bahanganiye ibikombe hano mu Rwanda. Munyemerere nsoreza amakuru y'imikino mu mikino y'intoki. Ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku mugabane wa Afurika ryamaze kwemeza u Rwanda nk'igihugu kizakira shampiyona ya volleyball kuri uyu mugabane wa Afurika, iteganyijwe gutangira ku itariki 5 kugeza ku 20 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Nyuma yaho kandi u Rwanda ruzakira imikino ya Afrobasket yo izatangira ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 kugeza ku ya 5 z'ukwezi kwa 9. Hanyuma Afrobasket kandi ku ikipe y'igihugu yo biteganyijwe yuko guhera ku itariki 10 izaba iri Dakar mu gihugu cya Senegal, aho igiye gukina imikino ya gishuti yitegura iyi ngiyi Afrobasket, aho biteganyijwe yuko u Rwanda ruzakina na Senegal ndetse rukongera rugakina n'ikipe ya Guinea. Ngayo rero amakuru y'ingenzi mu by'ukuri yavuga mu mikino kuri mugoro.